Khatia long lak inkoira pho drugs kinep dun long. NKBA ni marlia tum kaching rumamai kapadopon. Karbiang long along ta alira champion Dipawali Katalondo. Karbiang long life kilara doana phanseta minili sami juli bepe hin pen cardom bajirik lo cardom. Binila bangso prime tama birta long pen kecheng se birta nang lituma phana ke wan pilake drugs ke nep long phutha. Tangte angton pen chethana mixina. Bokajan SDPO John Das kapin khada tengpen khatkhati PSOC M Brahmala pen Arya Sanghotum Chelangra petpen kiri ka khruga sai kedeng hut gram stroxicabra pli a drugs kinep don long Khatkhati police station angkang kedam tang phai kuni ni phai pli arni kang sama por malom police atum joy pen birta long si Diwalia hut sitami keton kelang na pen ka khruga sai Bokajan SDPO John Das kapin khada tengpen Khatkhati police station a OC Moblit Brahmala pen Arya Sanghotum pen Khatkhati hithielong padoponlo Lapusana pora ho Dimapura na thupen Bokajan na thukirang bom ihuma skutia ke eraphan khangdunsi ka khruga sai claim dunlo Lasona hood home ho sabuna home arlopen heroin mate drugs longdunlo Kelongdun loga drugs aphai gram stroxicabra phi ando laban labang so drugs hithielong anam lak inkoira ho an longji ase police atum pen pachini pon drugs ke nebalong Bokajan Fulbaria sor Kartik Lolita phan police atum net inang ponche আমার এটা ইনফুট আছিলে আৰু SDPO আমাৰ Bokajan sir আৰু সাৰৰ নেতৃত্ব মই আৰু আমাৰ অফিচাৰ সৈকিয়া আৰু আমাৰ ষ্টাফ আমি কিছুমান আমি সিভিল ড্ৰেছত গৈ পিনি আমি অলপ মানে চেক কৰিব লগা হৈছে অলপ কষ্ট কৰিব লগা হৈছে তাৰ পিছত আমি এজন লৰাক আমি কৰাইপটো কৰিছো তেখেতে স্কুটিত আহিছিলে ডিমাপুৰ সাইডৰ পৰা তাৰ পিছত আমি স্কুটিটো চেক কৰোতে তাতে আমি পাঁচটা সাবন বক্স পাওঁ সাবন বক্স ভিতৰত আছিল আপোনাৰ হেৰোইন আছিল সাসপেক্টেড হেৰোইন আৰু টোটাল আমি ওজন কৰোতে approximately 64 গ্ৰাম আমি হেৰোইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ স্যার আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য কিমান মান হ'ব এটো approximately 25 লাখ স্যার লৰাজনৰ ঠিকনাটো কৰ জানিব পাৰিবি তেখেতৰ নামটো হ'ল কাৰ্তিক কলিতা বয়স 35 বছৰ আৰু ঘৰ হ'ল আপোনাৰ ফুলবাৰী Bokajan pen ananterang Karbiang long ba Akamangding ping ko ratrok angding sokre trok along kitok bonta thura arjap non pwa thepi en ponsi nihang Karbi Baptist Association ni marlia songatum nihang longri Baptist kajalanga mayar lokido longdon monduli alongsi paman ponlo Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ka parlo Longdon Baptist Monduli along ni Marlia Mai kapachun ponjia phan mai phi Monju langnipi Dunmai phi Jenny Ronghangpi Chunbang Hana Ingtipi Dehin Rimbang Kelvin Hansel pen executive secretary ex officio Reverend Banting Teronatum Pensi langchari dunlo Mai ese kero karcho NLB ROK worship obutung ni hanglongri Baptist riso okorjang kajalanga mai amai phu Gandhi timong penja ponsi alira cham pidunlo lapen mai ese arna malam kewanatum Reverend Benting Teron executive secretary NKBA Dr Monalisa Terangpi lecturer Diphu Government College Hana Terangpi women secretary NKBA anparta Maya long alira cham kipi pen kachetong dona phai Reverend James Rongpi Reverend Tenson Bay Reverend Kamson Rongphar lapen Liu Rongphar atum pen chenglok aluhia man pen chetong don lapen Karbi Christian Fellowship Dimapur ki duatum ta chetong don ranki NKBA kado kabe pharo isira kreg thoma monduli angbong troxicaba monduli pen bang pharo isira troxicaba phora ratum chetong don si a monduli tin ani mardia tum lun kachapate bang ki thomase mate trayo bang hinia se
mati duet lapen Bible alam karju ke thak lasonsi Bible ning ka chibi pen ki pu hai hu ka chapati padoponsi mai ing samjin pen pachun ponlo registration long pen and dam dila phai mo ari na sam long asi chini la os da me na ki chitong tum siki ong lo bang Kalau istirahat kita thoma, dia pun pen chitong siki ong lo la so ni mari ki sinu mai long ko pipia seke sinang tu chipi pon la anil tum non la bang so mai long atipi ben ki la ki bi ni kan kan ti ma phana tipi ki endo mi thang ka charja ba putha sila so putha si non sta me la bang so seminar non sta me ni mari la pe mi thang charja ba lam pen si tum kung sai mai sta me da session ni padolo ai pen pining bi jo pa ma ki juda ke la so season long la pen la arna malam ke ban speaker tum kun na pen si bang arda chini speaker bang ke nut ke nil tuma executive secretary ke hai reverend benting terona la me mat lo ai pen adun tu unit bang ke Tifu government college lecturer lo dr munari satira la kan kahini la pen nut ke nil ta ba da secretary Joki hula pen Sanjit Crow Karbiang Long Live Diwali talonangji bonta kachire pen athe bangso hud longle amilur ke kai pen se adon tin atumta methang adon wari kapathe ang lapen biria bom pen danglok kaprek abom kapang bo pen isi ning karong chipi pansi Diwali talonangji aning kanwang ason thotsi pening le thotta det bialong Diwali katalon dona sonsi Karbiang Long pen West Karbiang Long district alongta Diwali talong ponlo bangso Diwali ning karong kachipi do nang thek ahena don relong lothe arong ki epen candle ke kai an parta jugmo bom pen chenglo asona bom kapang bob dun japhan kulada long ke namrinti thek bonlong lo bom ke jora beha ke claim aning ke hangatum sitame West Karbiang Long DC along pen hukum ke hang pen ke jora tum do Diwali উদযাপন or বাবে আমি দোকানত অলপ দেৱালী সামগ্ৰী উঠাইছোঁ বম টকা নিয়মৰ মাধ্যমত চৰকাৰী নিয়ম যিটো আছে এই নিয়মৰ মাধ্যমত আমি দেৱালী যিটো পাৰ্মিশ্যন আছে সেই পাৰ্মিশ্যন মতে আজি দেৱালী বিক্ৰী কৰি আছোঁ আৰু তেনেকুৱাতো আগৰ নিচিনা নাই লকডাউনৰ কাৰণে মানুহৰ হাতত পইচা কৰিও নাই যেনে নিয়মটো পালন কৰা হৈছে আৰু আমি বেচা কিনা মানুহক আমি কৈ দি আছোঁ যে ভালকৈ ফুটাব যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নঘটে এই কথাটো আমি লগতে বুজাই দি আছোঁ কেণ্ডেল apor aceng apor hut itu nih kuson dah taksi non lah puja masih sumar tum ke hang ason do masih dengan nampi lo malam tu nampu di kalau lo kete pipia bom lo ke nampon ini pipia bom lo ke nampon ne bom te do la loksi do berai kia bom do nama beli srikan lah so putak ka korespon baru kau ke khorcha nang kok leyo baru kok deh namanya lamat bonta isi ka phere me mea bangke osomaratum kamatha ningke hangaling kapang bopen koman tulone ame thang kalite adon ka pera hemate akulat setame bom kapang bopen me ka pachetarang do kokta the nasi Diwali katalon bom kapang bo bahut arta ke do mucharatum adungarai ke dolapen kilang runtar akinang sa Lasonsi kedamtang phaikoni ni phai pli arni hamren hithi barim aruiwang durmiarni kichwa hithi hong pharla setame avi kabe pang thek theo somara tumpen ani kan sampor phai ke thom malom bom ot krai pen kapang boba me ka chingda pen ajo hithi long kula hong pharla me choder bangso hut tong se kot pen me ka pamep mate fire brigade atuma phan birta palil bonta nangkele asap ke der chera jok gari nangkele apor hot anabangke ahong pharla bang me choder lupusi ke thekdung long arara tumpen ningje pon Hamran pen Danieling hi Karbiang Long Live Kedamtang phaikoni ni phai pli arni HDP community hall along Karbi Chokomara sai ke klematung mate Karbi Employees Association Borjan Journal aro ke seng padoponsi Jana Singh terang aphan mai phu lapen tension crop han chunbangar pu pekponlo
Sing timung pen kachapa hem phupon bangso aro ke singa mailong jana sing terang mai ke pha thepia lama long kapachini pona tengke ke damtang arni HDP KEA aro senglo setame ke claim ke dam ka dure ke dokojok thiring jengason mandetlo nasinon puthot KEA Central Committee lepen borjana hawar ke do employees atun ke claim ke dam ke pangtang ponthuji aphan chingbai chingsai pensi puthot akimi amen irpen borjan Journal Karbi Employees Association sengpon posi pachini pon Alam hisar poaman pen KEA Joint Secretary Joy Singh Teron, BD Sir Bor Singh Teron, Paniram Timung Pendanglok, Penang an KEA along, Kachirab dun bang fubang piatum, Kachitudun, Bangso Aro Kesengamay along, Jasmet KEA apur ki maputak, Jethan Chimon Paduponsi, Kibangji lang arni, Karbia K Chokomarasai, Ke Klematum, Doan, Eklai dopen, Kosonsi, K Lapen long ripaklarpon Tekji maputak, Jethan pon. Lapenan parta, non kibangji, Matijong le pai kre hini arni, Denarong along, KEA amai pialong borjan aro penta kachetong dunjia phan cheparai pon Ingtang kring pen borjan Journal Karbi Employees Association Committee ke sing pon along kaddo kabe chedon sarpen jana sing terang phan mai phu sing timung pen rina rong hangpia tuma phan dun mai phu tension kro phan chunbang ar pu pek ponsi anut kapre katuma phan prek jamar pu pek ponlo Orang pipot bini ni tum dak HDP committee holalong borjan Karbi Employees Journal Committee revival ate reconcile to ame adopot aprang ke HDP Journal Karbi Employees Journal Committee pudulo setanikan do pendak sabso defang mate apor pine information kelong le joini alang itum rek lang do dedlo pasikado we nitum Central Committee pen pini bang trok do ni Joint Secretary Karbi Employees Central Committee Publicity Secretary Hakim Rongpi Orning Secretary Panaram Hanse Advisor Baini do Borsing Teron Ex General Secretary Lalang Like Pen Panaram Timu Nitum Wangsi Okang Brat Hanse Dalang Office Secretary Kadowe Wangsi Nitum Dak 10 Lok Lasino Nilitum Kemang Bangke Nitum Journal Committee Aprang Kalke Do Diman Ako Revival Mate Paring Nam Tu Puke Wangsi Dak IDP Hawata Nitum Nang Humri Lo Lasino Tunon Maita Do Bom Lo Lapen Alam Sopile Committee Seng Po Lapen ke em banganon tu ke banggi 11 final crazy Karbi General Conference KEA Central Committee denaro den gaung nang si padoponi pulo ni bangala ke mati jong cek lo tadi crazy lapen tadi ini 11 lapen 12 December den gaung nang si dopo lapen pini thota nitum ada Resistance Committee ke sengdam nitum Central Committee long General Secretary Dilip Rompi President Longsing Timung Lapen Ajir Potum Nimali Tum Dunsi Adaknon Vice President Dipali Rong Ejang Bokajan pen ananterang Karbi Long Live Bharat adang pialong phaikuni ni phai plipen phorni Dipawali alir achampen katalondona sonthak thaksi Karbiang longang kang pialong ta katalondon Jangtu ador lapen hormu hortar ador kapabarang bongpositame raratum Dipawali katalondun aphichi ruidunde athe Hindu adhorom kirimarat doan natum ningkan esekpen lata isi kethe dung katalona pujalo lasi ajat penon papludun kertang Laswa joksi Dipawali lapen Kali Puja nini apharman panong pen phaikuni ni phai pli arni pen pho arni India dead pi prek jam hawaralong katalondun ason Karbiang longang kang pialong tame talondun rinti Pirthe Muni Raswa Phan Kiraya Arnam Ma Kalia Phan Chardom Chari Dunsi Hirjumi Chohangdon Renti Chikro ke thike Kali Pujar ni henlo Kangting Nayarni Lopu Hokponsi Adontin Tame Melur Kaidun Renti si Bom Kapang Bob Dun Pen Pathe Angdon lo News X report Karbiang Long Live Nang dipini prime pama birta kila ponsi kang tonik lo choro lalang cuma porga chibi ben birta nang kilang dona pon